aba gusimwenspi biamuno sana sogo choromo kwa times botambe tinga nziko bara nagurugika ntaramanya na ki ground gusige ko kwana bono naste gusiga kubuli abantu nakibagoteba kawaida njengo buli gore siasa bono ngama kwimuka ngabuli abangwana ba boda boda ngabuli abangwana ba mama mboga ngabuli abaeti nchera bane batano iga ngama konyora diete limo liko soka kurwa sabu gusia bonse J6 bali baraga niko manya J6 ningi tyamba tebrera J6 abagusi batanga bono kuruga obo president Jubilee, that's number 1. Obo governor Jubilee, that's number 2. Obo women rep Jubilee, that's number 3. Obo senator Jubilee, that's number 4. Obo MP Jubilee, that's number 5. Obo MCA Jubilee, that's number 6. J6. Igo bana chireki nga ekinanga matiangi baka betebe. Anche tanja. Aba usiba amwire. Ndeki yangu neto moyo sana. Yangu neto moyo sana. Na akuru aramo tubikira sekito tote anga J6. Bono togo ikaga kerengo nyoranga nende kusiga tokote ya J6. Ni kiama matiangi arusiti bo ikoyo. Na bwate tuno mokoko sana. Eyore bia. Konga manya kwebo rende. Ningi kyako graba gusi bagoteba nga gusiga iga J6 na kinde teko vaira se video ega lakini ntara akora boigo aso wancha konyo koinonye nali tukuli tanganya ko video cyane mu kwa times irashinga kicheno subscribe alafu namba yana nera bali baga nti unkwandira nkwandere bali baga ni support e channel namba nera yo now esababu ntanganya bagusi bata tanga J6 ne matianyi obatabeti ekiama Jubilee matianyi abatete ekiama Jubilee bono kubwati kanuna matiangi yako kwana barabega siano ko tegera na kokora iko which means matiangi nere kingpin ya ondata iko pinga second aba usiba amwire ko tena maga yaye ogoku doko ba igya kabernek aba usiba bere bakurigire sana ngikega sina se Jubilee party bamanya koranga matiangi nere getenere bono kirege ndo kore kano matiangi nero kwa mwa osibiri kya makeli pi omaite na akorete video gali ngate yabandonga onya matiangi gatagete kutumia Jubilee konyoro president wa Kenya Jubilee yes ni wati challenges chai lakini ngento kya muhimu mono abantu bali batene to buchaguzi last time kwa Jubilee wekaba kusiko kya kogera mbatu wete matemu mba weta matemu wekama jangere tabantaba ngao para baso correct koleta results bono tukuli Jubilee mwenspi mo kuligire ebintu bya change yaro aba kusiba nyare koranga matiangi nero kitenete kya makeleboni ordinary party leader kitali active nende very soon matiangi ngwa waro party leader atelende kya makeli p nende butambe umotelende bi kyama nero mwenyene kyama biko bono aba kusimbaro chenga matiangi nero tenete number 2 omugusi ogorukunga kemosi kuru west mugirango aitwe obo chairman wikiama nga tutu aru party leader una bagusi nento bagutwara mu chairman ekiama igini kyangu ekiama ni kyangu bono twamwire kuru ekiama gya for the people bono twense pi twasire liruma kusiyonse pi etokunyaka red yakara majangi bono ero mani kiama obo chairman no bwa muhimu sana asikiama boni kana otabi muntu boni kana ki ikwabu nomination konya muntu gese konya yo komyo kiga osentire kiroge muntu ya gwanja yakogara kurigire ligoro ka nomination geweka nabo mugusi yakaraki akonya liba galia asenge njaki matiangi no kemosi no bale eyere bya yakogara njako nyari kananga leadership structure yonse piebe ya Jubilee aba ikoyo alafu matiangi bie kabor na no kubuli nomination iga na kitokongya yakara ntubate powers boni ga powers into tubate ekiama tiani enithi gamba tai ngoba chonjorale ngorongora matiangi tatake tibutirigo yo monta go swe kiama lakini ngi yagokora mpaka okorege iyo ndiko kunga results na kimatiangi yakora akurigire ikabona kira matiangi yakora topo changes body obo nchurire body yanyari kana taba gusiba kagoka sana bakatanga bas onye ni tutoro Jubilee kiama ni yeito
igokoro mpakanze J6 nabwate turi mogoko sana egento kene kiagerete abagusi bagati J6 neke abaikoyo baitabire Matiang'i abaikoyo Kenya ngima baitabire Matiang'i ninaye mokoriere Matiang'i language yago te abantonga onye muri kuchigochora era flag bearer using a scientific and verifiable process era chiebe iko Matiang'i monyere ground na kikere Matiang'i monyere ground na kikere njembo iko yamenyeta ngogo tabinga baikoyo bagoteba Matiang'i kashago na wat support ya lakini gorali bagoteba Matiang'i kwanza buna juice Matiang'i agende ground akamwada Ruto ngoko na akili kubwa watoto waende shule wewe kuna akili kubwa sana abantu bacha tukonyigire mtu watena kumbe ungwana oyo bona ikamna tuko kwana abaikoyo baitabire Matiang'i ikikere Matiang'i omoyo nabagusi omoyo bono mugusi karasta za kwe bolinga kai onya Matiang'i onjira ni ruskali isiko ga no toje kumwakiraze bonse pi bata ba J6 igo bono ngo saba chi aspirants zichira onye tuli asjubili igora yawo egendo keneneka kero tukurigire libu yabagusi mole Matiang'i enchera nerago kole bintu no mochoko bo enchera gite kwa abantu moyo yanyu munde karansoranga igaige ndan kakorete ngigasa ine dero ni chobisha nakuru acha kugura chobisibere mambi e group geta kumira mambi ende ngos provincial tukolinde no albono guchugucha bali gusiga e mood nerago create asaba gusi yagero mu gusi feeling ayaya tigango karati gango ebintu byaba serious bono kwa monyoranga kiro muntu anchira ndiki Matiang'i wata na kiki bagotebra J6 kolende mbabato ko no chese Matiang'i o tanga ni noko Matiang'i ale nominations gusi na babo tu ara direct tickets ya ndons lakini gusi bato nominations except over senator na except Nakuru West Town Kiarama ibagotebanga ale nominations gusi ekoru very credible agere kiro muntu ayiguri baga participate obachoriobu kera bairo so obachoriobu abagusi bachore ingoba kaneti okuchikubara onyange tu chaje sauti onya libali chaje twanyoranga bachorro omuntu bakaneti achikubara onye ngitu tumasaba bachore omuntu chikubara kitoko genda obo chori obo nene 2027 August 10 yanyorekananga already ntubwate abantu twakaneti inga Matiang'i tale tonde tutatagiti achorekero aya oyumi yati gamuga cha mu minister lakini gai ground tigato nominations abantu bechorere ingobaganeti simple and clear lakini tintwale tibuwa yakora Matiang'i obere very clear otabirenga in 2027 before actually abantu kuchikokoro bari nomination are free fair and verifiable njira teyo ondara chugweta kando kokoro buchoni geteiga nganyole ticket apana onera Matiang'i mbiamuno sana bagusi aso wata J6 mbiamuno sana so kolipini kana mko times era chinga kichaino nga high five